Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol yn aelodau yn gyfeillion ac ambell I ymwelydd gyda ni bore yma. A phawb sy'n ymuno dros Facebook a YouTube hefyd. A very good morning to all of you to this morning's service. And hopefully you all have, you can see the Gymanfa programs have arrived. So we'll be using these now to get used to some of the new tunes, but others are old favourites as well. Ac fe unw ni, gyda'r ail emyn yn yr haglen, sef Bryn Hywel, Diw mawr y nefoedd faith, mor bir, mor dirion yw, mor ryfedd yw ei waith yn achub dynol ryw. Sancteiddiau'r enw'r arglwydd I o'r, drwy'r ddeiar faith a'r eang fôr, yr ail emyn. Daw'r darlleniad y bore yma o Efengil Matthew. The reading is from the Gospel of Matthew, the 10th chapter, and I'm beginning to read at verse 16 of the 10th chapter of Matthew's Gospel. And if you're following in the English Bibles, we're on page 989, 989 in the English Bibles, the 16th verse of the 10th chapter. Yn y Gymraeg, ar unfed ar 10, tudalen 1 ar 10 yn y Testamentau Newydd. Dyma fi yn eich anfon allan fel defaid I blith bleiddiaid. Felly byddwch yn gall fel sarff ac yn ddiniwed fel colomenod. Gochelwch rag pobl oherwydd fe'ch traddodant chwi lysoedd ac fe'ch fflangellant yn ei synagogau. Cewch
eich dwy'n o flaen y llywodraethwyr a brenhinoedd o'm hachos i ddwy'n tystiolaeth iddynt ac i'r cenhedloedd. Pan draddodant chwi, peidiwch a phryderu pa fodd na pha beth i lefaru, oherwydd fe roddir i chwi y pryd hwnnw eiriau i'w llefaru. Nid chwi sydd yn llefaru, ond ysbryd eich tad sy'n llefaru yno chwi. Brydycha brawd ei frawd i farwolaeth, a thad ei blentyn, a chyfyd plant yn erbyn ei rieni a pheri ei lladd, a chas fyddwch gan bawb o achos fe enw i. Ond y sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaiff ei achub. Pan erlydiant chwi mewn un dref, ffowch un arall. Yna wir rwy'n dweud wrthych, ni fyddwch wedi cwblhau trefi Israel cyn dyfod mab y dyn. Nid yw disgybl yn well na'i athro, na'i gwas yn well na'i feistr. Digon i'r disgybl yw bod fel ei athro, a'r gwas fel ei feistr. Os galwasant feistr y tŷ yn Belzebul, pa faint mwy ei deulu. Peidiwch ei hofni hwy, oherwydd nid oes dim wedi ei guddio na ddatguddir, na dim yn guddiedig na chair ei wybod. Ar hyn y ddywedaf wrthych yn y tywyllwch, dywedwch ef yng ngolau dydd. Ar hyn y sibrydir i'ch clust, cyhoeddwch ef ar bennau'r tai. A pheidiwch a gofni rhai sy'n lladd y corff, ond ni allan lladd yr enaid. Ofnwch yn hytrach yr hwn sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffern. Ond i werthu'r dau y deryn y to am geiniog. Eto, nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddeiar heb eich tad. Amdano chwi, y mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch a gofni felly, yr ydych chwi'n werth mwy na llawer o adar y to. Pwy bynnag fydd yn fy arddel i ger bron eraill, bydda finnau hefyd yn ei harddel hwy ger bron fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ond pwy bynnag sydd yn fy ngwadu i ger bron eraill, bydda finnau hefyd yn ei gwadu hwy ger bron fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd. Ac fe drown ni nawr at yr emyn nesaf, sef y trydydd emyn yn yr rhaglen. Yn do na geiriau cyfarwydd iawn, siwr o fod, ieuan glan geirionydd, ar fôr tymhestlog teithio rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll. Diar mi, mae hwnna'n dweud mawr, yn dywe. Fy nhad sydd wrth y lliw, a dwi'n meddwl yn aml am y pennill na, cael fy naflu o don i don, nes ofni bron cael byw. Dihangol ydw i hyd yn hyn, fy nhad sydd wrth y lliw. Rhif 3.
God, son rhyw ddydd, fanahad sydd wrth a A chyfle ni nawr i droi at ddiw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Wrth i ni droi unwaith eto atat mewn gweddi ac addoliad y bore yma, cawn na'n hatgoffa unwaith eto o'r fawredd ath o goniant i. Gogoniant a harddwch sy'n amgylchynu di, a nerth a hyfrydwch sydd yn dy gysegr. Dyna eiriau'r salmydd gynt. A rwy ti yn fwy o lawer na gallwn ni, fydd mae dirnad na'i ddychmygu. Dy ffyrdd di yn uwch na'n ffyrdd ni, ath feddyliau di yn uwch na'n meddyliau ni. Ond eto i gyd gallwn ni ddod atat yn awr fel cyfaill ac fel tad nefol. And we come once more with grateful and thankful hearts this morning, thanking you for the special way in which you have prepared for us to come to you, and that in and through your Son, Jesus Christ. Thank you for that glorious manifestation that you made of yourself in him, in his life and work and atoning death for us on the cross. Ond maddau ni o arglwydd, maddau a mae'n bod yn cymryd cyfan oll mor ganiataol yn aml, ac yn dibrisio ac yn anghofio ein dyled yn diolchgarwch ni. Swm ein dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd lyfrau'r ne. Lord God, as we come in prayer now, we remember your call and your commission to all of us to go out into the world, as we read in Matthew's Gospel this morning. Go out into the world and to share our faith and to show your love to others. We realize, however, that we often come to you, but we fail to go for you. We fail to go out. We turn in on ourselves, as it were, away from others and concentrate on ourselves. Forgive us now that we have received so much and fail to give so often. Caffeswn yn awr yn hollol agored o'th flaen di. Ein bod yn ymffrostio ac yn ymchwyddo yn ein nerth a'n gallu ni ein hunain mor aml. Yn ceisio byw yn annibynnol ohono ti, ac yn ceisio ein ffordd anhewyllus ni, yn gwneud ein hunain yn ganolbwynt ein byw a'n bod ni. Trig ar ha wrthym o'r newydd y bore yma o arglwydd. Trig ar ha wrthym yn ein ffolinau ban gwendid ni. A phar i ni sylweddoli o'r newydd, nid oes gennym unrhyw gymorth na gobaith, ond dy gymorth a'r gobaith i'ch chi'n rhoi i ni yn dy fab Iesu. We remember many people in our devotions and prayers this morning. Those who are sick, those in hospital now, we know of some of our fellow members here. Those who are bereaved and others facing very challenging times in their lives. As I say, many of our fellow members and family of faith here at Eglwys Gymraeg, Canol Llundain. Be with them now as a very present help in trouble. And with all those perhaps who find the stresses and strains of life so hard to cope with at times. Ac yno o arglwydd i ni'n gosod ein hunain yn dy ofal ac yn dy law. Gweddiwn drosom ni ein hunain.
Trown ein hwynebau tuag ata ti unwaith eto, gan ddeisif dy fyddeiant ath arweiniad ym mhob peth. Gweddiwn am dy ners adnewyddol yn ein bywydau ni, i'n bywio cael ni, i'n hysbrydoli ni, ac i'n harwai ni ymlaen i bob yfori. Yn ddiogel, yn dy gwmni ath amddiffyn di, fy nhad sydd wrth y lliw fel i ni newydd ganu. Derbyn ni felly, derbyn ni, defnyddia ni a maddau ni, maddau ein amal, ffaileddau a throseddau eith erbyn di ac yn erbyn ein gilydd. A mae'n bod yn dod yn awr ac yn gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant Iesu ei hun. Amen. Ein tad, arwynwyd lan a nefoedd, sain y taedd ierdaen. Deda dair nas, wneler Good morning to you all, bore da a chroeso i'r rhodfa a chroeso cynnes hefyd i ymwelwyr sydd wedi troi mewn. Mae'n glên cael eich cwmni chi. A hefyd, croeso i'r rhai sydd yn gwrando o gartre a gobeithio gywch bob bendith o wrando fewn ar y rhodfa y bore yma. Diolch yn gwneudog a mae'n harwen a'n ysbrydoli unwaith eto. Bydd yn gwneudog Rob Nichols gyda ni am hanner awr di 4 i'r cylch trafod ac yna i'r oedfa hwyrol am 6 o'r gloch heno. Our minister will be with us for the 4:30 discussion group and the evening service this evening. Then in the coming week, the usual pattern, so on Wednesday, midday, midweek, a short service followed by fellowship. Then next Sunday, we have a visiting minister, sef y parchedig Eirian Wyn Lewis, mynachlog ddi. Bydd yn ogystal â cael gwneudog sydd yn dod mewn. Mae genna ni tor o Gogledd Cymru. Bydd na fws tua hanner crant ohonyn nhw yn ymuno ni yn yr oedfa.
So felly, os yw rhywun o gwmpas i helpu fi efo'r te, sy'n ni'n falch iawn. Achos fydd angen dipyn o help i roi croeso'n iawn i nhw i gyd. So felly, y Sul nesaf fydd y parchedig eiriau ymwyl Lewis efo ni ac hefyd ymwelwyr. Yna, y Sul canlynol, sef y 6 o Hydref, fydd hi'n oedfa diolchgarwch. Ac ni wedi dod ychydig o draddodiad wan. Ar y Sul yma, da ni o hyd yn croesawu a wneud ymdrech arbennig i groesawu myfyrwyr ifanc yn dod i dechrau yn Llundain, neu rhai sy'n dechrau gwaith yn Llundain, neu da ni'n annog i chi ddod â ffrindiau efo chi i'r oedfa yma. Ac ar ôl yr oedfa, da ni gynlluniaeth ysgafn a cyfle i cael sgwrs efo nhw. Am fod i'n oedfa diolchgarwch, da ni'n neud casgliad arbennig i, mae yna emergency appeal allan efo cymorth Cristnogol nawr i sefyllfa warthus yn Gaza. So bydde lle dod â ffrwythau'r hen draddodiad, da ni'n mynd i wneud casgliad i'r rhai sydd yn llai ffodus na ni yn Gaza. Y Sul yna hefyd, fydd y Côr Llundain yn cymeryd rhan yn yr oedfa. So mae yna 2 beth i gofio fanna. Bring a friend, bring money, please, for the casgliad. So na hynna ar y 6. So for those who didn't quite understand what I was saying, or trying to say, it's on the 6th, it'll be our Harvest Thanksgiving service and also our welcoming service. So any new students that are up in London, it'd be a great, or young people who are starting new work up in London, it's a great opportunity to invite them, or any of your friends who have shown any interest in coming here. Now's the time to bring them, because I think we'll have, with Côr Llundain here, there'll be a lovely service for them to, and an opportunity to have a chat with them afterwards. So that's on the 6th. Mike, diolch yn fawr iawn am y gyfraniad ar yr organ. Ni'n gwerthfawrogi'n fawr. Mae nhw'n Mike a Manon wrth i'n brysur y dyddi yma, ac ni yn gwerthfawrogi'n. Nawr ddawn nhw'n hamgylch i dderbyn eich rhoddion, ac yna dewch lawr am baned o de ar ôl diwedd yr oedfa. Roddion a ddagwni ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn pan gosfonodd stwr, pan llawen a gnawd a'n haddin edangyd, i ddwyn a'n tystiolaeth
Wel, Marian wedi sôn am y ddau beth sydd ymlaen. Fy apel arferol, my usual appeal, please, when we have a visiting minister, please make every effort to come next week. And then on the 6th as well, we will have again the great privilege and honour in the evening service of receiving another 2 members, new members. So if you are available again to come into the evening communion service on the 6th, that would be a lovely way to welcome our 2 new members. Felly, gyda'r holl ogoeddiadau yna i chi gofio. A un peth arall hefyd, pidwch mynd ar ein os gwelwch yn dda. Please don't take these unless you are going to take them home to learn the hymns and the tunes. But please leave them in the chapel, and especially if you could mention that next week, or half the raglenni will end up in Ynys Môn. Neu rhywle, wy'n gwybod le mae'r daith yn dod, a bydd dim raglenni i'r gymanfa. So please, a special appeal next week for them not to take the programmes. Ond fe ganwn ni nawr rhif 5, rhif y 5. Tydi fi'n rhodio ffordd maes, rôl torri grym y bedd, yn yna mewn calonnau oer y fflam o ddwyfol hedd, disgrifiad o y ffordd i maes, yn dy fe Iesu yn cwrdd ar ddau ar y ffordd i maes. Rhif 5. Dyma fi yn eich anfon allan fel defaid I blith bleiddiaid. Felly byddwch yn gall fel seirff ac yn ddiniwed fel colomenod. Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Now, I've preached on this section of Matthew's Gospel in the past, but this isn't the same sermon, I hasten to add, or the same exact text from the 10th chapter of Matthew. Ond, mae chi sefyllfa a geiriau ryfedd iawn, ynddo fe? Y bugail mawr ei hun yn anfon ei ddefaid I berygl mawr. Dyma fi yn eich anfon allan fel defaid I blith bleiddiaid. Now, surely the work and responsibility of the shepherd
is to protect his sheep from the wolves, not to hand them over to the wolves on a plate, as it were, for them to devour the sheep. But here we see the great and good shepherd himself sending his sheep out into the middle of wolves. A mae'n rhyfedd o beth, yn dyfa i sylwi hefyd, taw defaid sy'n cael ei hanfon i blith bleiddied, achos y ffordd arall yw i fel arfer, yn dyfa. Mae bleiddied yn mynd i fewn at y defaid. It's usually the other way round. And it's as if here the sheep are the attacking animals. The sheep are sent out amongst the wolves, as if the sheep were to overcome the wolves, the terrible enemies. And another interesting point about this verse is the unusual mixture of the other two animals together in seemingly creating the characteristics of one person, the serpent and the dove. Nodweddion a chymeriad hollol anghymarus mewn gwirionedd, yn dyw e? Ond dyma'r gyfuniad mae'r Iesu am i ni fabwysiadu ein hunain, sef i fod yn gall fel sarff ac yn ddiniwed fel colomen, to be as wise as serpents and innocent as doves. Now, obviously, although these words were originally addressed to the apostles and the early disciples, they're meant for all of us as Christians. We are all, in a sense, as sheep being sent out into the midst of wolves. And this advice can be given and heeded by us all, I'd say. Be wise as serpents and innocent as doves. And if we look at this verse in a little more detail, what do we have? What do we have within these words? I'd say we have a command. We also have a warning. And finally, we have an instruction. So there are my three headings for you simply this morning. A command, a warning, and an instruction. Gorchymyn, rhybydd, a chyfarwyddyd. Felly, yn gyntaf, a gorchymyn. Dyma fi yn anfon chi allan. Behold, I am sending you forth. And if that isn't a command, I don't know what is. Sending you forth. Now, all the disciples, if you remember, they all had different callings and jobs in life, although many were fishermen, of course, but the others had various careers and callings in life. But this was the one great command to them all, wasn't it? The unifying element in all their work and witness. Behold, I am sending you forth. Yr wyf yn eich anfon chwi allan. Mae fel sa galwad yr arglwydd yma i fynd allan yn cymryd blaenoriaeth dros bopeth. Ond nhw wedi bod yn ddisgyblion ac yn fyfyrwyr iddo, yn cael ei dysgu ganddo. Ond dyma fe nawr yn ei hanfon nhw allan i ddysgu eraill, ynddo fe? Ac i wneud disgyblion o bobl eraill. And we see here a sort of mode of operation, as it were, in making disciples of other people. Firstly, to search them out, we have to look. Then to welcome them into the fold, as hopefully we will be doing in a fortnight's time. Welcome them into the fold of believers. And the next, of course, important thing is to teach and to nurture them in the faith. That's the thing. In the scriptures and in the faith. And then, what we tend to forget, perhaps, about, is to send them out to do the same thing, to look for others. It's just like using that analogy of using one candle in order to light another. Ynddo fe? A pheidiwch fyth a cheisio dysgu eraill, cofiwch, nes eich bod chi wedi dysgu eich hunan am yr arglwydd Iesu Grist. Eisteddwch wrth draed yr athro mawr ei hun cyn eich bod chi yn mentro mas i ddysgu eraill. Ond ar ôl cael eich dysgu ganddo, peidiwch stopo sôn amdano fe wedyn ni. Amdano eled sôn, i ni canu'r geiriau yna yn barod.
First, we must be taught ourselves. We must be taught, but afterwards, we should then endeavor to teach others. Go out, go forth and teach others. And of course, Jesus didn't only call the disciples to teach people they met or came across, but he taught them to actively seek out those that were lost, the lost sheep, as it were. A defaid colledig. Beth amdano ni yn y gwaith arbennig yma? What about us concerning this particular work? How good or bad are we? We who hear the gospel and the good news preached every Sunday, are we too ready just to sit back comfortably in our pews and do nothing about all the indifference and injustice we see around us in the world today? And all the lost sheep, as it were, in our society? O'n cofio canu gyda Garddeliad yn yr ysgol Seals lawer dydd. Down in the valley with my Saviour I would go. Chi'n gyfarwydd ar hyn, Emyn Sankey and Moody na. Follow, follow. I would follow Jesus anywhere, everywhere. I would follow on. Follow, follow. I would follow Jesus. Everywhere he leads me, I will follow on. Yeah, ydyn ni yn gwneud na? In this day and age of Facebook and Twitter and Instagram, now those things can be a means of spreading the good news and reaching out to people, but you know, there's nothing like the human touch, is there? Nothing like the human touch. Making that initial face-to-face contact and securing a link to build on. The human touch. And remember that each and every one of us, as professing Christians, has been called according to our ability, of course, an opportunity to be part of this great work. Behold, I am sending you forth, you and me together. Nid ein bod ni gyd yn neud yr un peth. We should never consider the church as a sort of comfortable lounge in which we can relax and rest. Yes, it does recharge our batteries, but rather somewhere to reignite the fire and the enthusiasm in our hearts for Christ and the cause. We don't come to have a rest. Come to be reignited. Wy'n meddwl yn amal am eiriau Parry Hughes, Dolgellau, wrth iddo gyfeirio at yr Eglwys yn gyffredinol. Dysgu ofni byw yn esmwyth, gan anghofio'r byd a'i loes, a mae digon o los yn y byd, yn oes. Odyn ni wedi mynd i fyw yn rhy esmwyth, gwedwch? Falle bod ni. Have we become a little too relaxed and sedate and comfortable in our religion? I let you answer that for yourselves. Which leads me to my second point this morning, to the warning, rybydd, this warning given, a sheep in the midst of wolves, fel defaid ymhlith bleiddied. Hynny yw, mae'n gweud, yn blwmp ac yn blaen, mae'r gwaith yn anodd. Mae'r gwaith yn anodd ac yn beryglus. In other words, we all have to venture into the midst of people who may well have no interest. Oh, I don't want to know. Don't give me that religion. Or indeed, have an element of enmity, opposition, or even hostility concerning our work and efforts for Christ. Pidwch byth y meddwl, cofiwch, bod chi'n mynd I gael eich derbyn gyda breichiau agored a gyda chroeso mawr bob amser. Na, dwi ddim yn gweithio fel na. Yn y gwaith dros ddiw a'i fab, I chi ddim yn mynd I gael croeso mobman. And throughout history, we can see these two sides in contention with each other, as it were. Look at all the biblical analogies where there's an Abel, there's a Cain. Cain and Abel. Where there's an Isaac, there's always an Ishmael who will mock him. And no matter how kind and gentle and considerate some people are in their actions, there's always some who will be hateful and nasty back. A mae rhaid I ni, wrth gwrs, fel Cristnogion hefyd ein holl ymdrechion dros Grist a'i achos, I sylweddoli ac I ddisgwyl
i ddisgwyl i raddau helaeth, bydd rai yn ein herbyn ni. Rai yn ein herbyn ni ac yn ein gwrthwynebu ni, yn ein gwaith. We are to be like sheep among wolves. Because, really speaking, we have no power or strength of our own. What hope has a sheep got if a wolf attacks it? Nothing. No hope. But this is where Jesus' message and teaching comes into its own. Listen to his words, his own words again from Matthew's Gospel, chapter 5. You have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth, llygad am lygad, a dant am dant. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. Anodd iawn i wneud, yn diwe? Anodd ar brydiau. Yn enwedig pan bod peth, chymod, greddfol yw i ni bwrw nôl, taro nôl. Yn beth i ni moyn wneud. It's this attitude of total self-denial and self-sacrifice leading the way. I am sending you out as sheep among wolves, not repaying evil for evil, but after being provoked, returning gentleness, and after being persecuted, praying for your enemies. Dear me, as I often say, yes, easier said than done. Very difficult to do. But this is the work that we're called to do. It's not easy, it's not an easy task, is it, to keep that love which beareth all things, believeth all things, hopeth all things, and endureth all things. Dyw yn ei ras, wrth gwrs, dyw yn ei ras yn unig sy'n galluogi ni i barhau gyda'r fath agwedd ac ymarweddiad yna. We all fail at times, of course, miserably. But finally, the instruction or the advice given to us, y cyfarwyddyd sy'n cael ei roi i ni. And you know, when Jesus asks us to do something, when he asks something from us, he usually always gives us instruction as well as how to accomplish it, how to carry it out. Mae gwaith anodd a pheryglus o'n blaen. A dyw e ddim yn gofyn i ni fod yn ddewr fel llewod neu yn gyflym fel eryrod. Chi'n cofio'r adran yn Eseia? I hedfan fel eryrod. Ond yn hytrach, beth yw'r cyfarwyddyd yma? Yn gall fel sarff ac yn ddiniwed fel colomen. Now, the snake has had a bit of bad press, I say, from the very beginning of time, from the Garden of Eden. And I'm sure if I asked you this morning, what's your favorite animal in the world? I don't think the snake would be at the top of a lot of people's lists. But when you think of it, of course, there are some characteristics of the snake. He's very wise and cunning, the snake. A mae'n naturiol I gasau'r sarff, neu'r neidr. Ac oherwydd hynny, mae'r neidr yn dieddol o gadw I ffwrdd wrtho ni hefyd. Snakes are renowned, of course, for being able to find their way into places where no other animal is able to go. It can find small openings and make its way stealthily and quietly. You know, when you think of it, it's relatively easy to stop a large animal from getting into your house. But as for a snake, he'll find his way somehow or other. And shouldn't we be as wise as serpents in trying to influence people's hearts and minds in regard to Jesus? If we can't influence a person's conscience in one way, we should try another. Try another way, just as the serpent finds a little space or a tiny opening which will be enough for his purpose. But then again, to add to this,
we must have the innocence of a dove, yn ddiniwed fel colomen. Mae'r golomen yn hollol ddi am ddiffyn, ond yw e? Yn ddi am ddiffyn yn wyneb ei gylynion. Ac yn hermau'r byd hwn wrth reswm. Mae'n edrych fel petai ni heb unrhyw amddiffyn hefyd. Ond mae'r hyn sy'n ymddangos yn wendid ar yr olwg gyntaf yw ei nerth ni mewn gwirionedd. As the dove is pure and innocent, so we should try at least never to be driven to an angry or a nasty word or deed, or to fly into a rage because we're contradicted. That's our own pride coming to the surface. Do we get angry sometimes if people disagree with us and don't take our stance? But rather try to do good to all people, and to glorify God at all times and through all things by being both gentle and pure as a dove. And you know, often in life, you'll find that the hardest and the bravest thing to do, and sometimes the most honourable thing to do, is to be as innocent as a dove. Dyma'r ffordd i ni wrth sefyll ac i ennill y dydd. So may God, in his grace and mercy this morning, help us all to go out into the world this morning as sheep into the midst of wolves, and to be wise as serpents and as innocent as doves. A hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni i ddyweddu ein hoedfa foreuol. 11, number 11. Un o'n ffefrynnau i yn y gymanfa. Dwi'n licio nhw gyd gyda llaw. Wy'n credu bod na un dwi ddim yn licio. 11, mor dyner yw'r hanes am Iesu mwyn gynt. Pan oedd ar ein deiar yn ddyn, camerau blant bychain fel wyn, fel wyn bach i'w gôl. O na chawswn fod yno fy hun. Ata ti, Iesu da, rwyf yn dod. 11.
da rwyf yn dod. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.